Untuk topik ni, saya akan ajar bagaimana untuk kita set up kita punya WooCommerce ataupun online store kita di dalam kita punya WordPress. Jadi step pertama, anda pergi ke plugin. Pergi ke plugin, anda tekan add new plugin. Add new plugin ni anda search WooCommerce. Okay. Even anda tekan Woo je, nanti dia akan keluar WooCommerce di sini. Okay, tekan install. Dan tekan activate. Okay, selepas tu anda boleh tekan set up my store. Okay. Anda boleh tekan I'm just starting my business. Okay. So anda boleh isi semua anda punya detail di sini. Dan saya tekan continue. Untuk bahagian ni, kita untick je semua. Okay, sebab ini buat masa sekarang ia tak sesuai lah untuk website anda. Jadi kita untick je semua, tekan continue. Okay, sekarang WooCommerce dah install di anda punya WordPress. Untuk next step, kita tekan add product untuk kita letak produk kita yang pertama. Okay, untuk saya punya case tadi, saya letak physical product. Okay, so first kali kita letak nama produk kita. Contoh, saya letak DIY 1. Untuk gambar produk, kita boleh pergi di sini, product image, tekan set product image. Okay, untuk saya akan letak gambar-gambar yang diperlukan. Okay, untuk produk pertama, saya akan letak gambar ni. Okay, jadi ini hero image dia lah. Okay, hero image untuk produk ni. Okay, lepas tu, untuk galeri, saya letak 3 produk. Anda tekan control, anda boleh klik 3 produk, add to gallery. Maksudnya ini ada dia punya galeri lah tentang produk ni. Okay, dan untuk tutorial ni saya just letak lorem ipsum saja. Okay, so untuk tajuk dalam product description ni, make sure dia punya heading dia menggunakan heading 2. Okay, sebab tajuk produk ni adalah heading 1, jadi sini heading 2, dan di sini saya akan menggunakan paragraph. Okay, apa yang saya ajar ni adalah untuk dia punya SEO nanti. Okay, so selepas anda dah buat description, kita boleh kategorikan dia. Okay, contoh yang ni saya letak set deco party. Okay, dan saya letak add new category. Okay, jadi di anda punya WooCommerce nanti, anda punya online store nanti akan ada kategori. Okay, so kalau ditekan set deco party ni, akan nampak semua jenis deco party punya set punya produk. Okay, so untuk tetapkan dia punya harga, alright, jadi kita boleh letak, kalau kita nak letak diskaun pada produk tu, regular price dia contoh 99. Jualan dia sekarang saya letak 69. Okay, dan kita boleh schedule promosi ni berapa lama dia punya diskaun dia. Okay, so tarikh mula dia
Contoh hari ni 25, dia habis pada 31 Mac. Okay. So kat sini kita boleh letak short description dia lah. Okay, contoh saya letak ni. Okay, so sekarang kita boleh tekan publish. Okay, untuk tengok hasil kita punya susunan product page kita boleh tekan di sini. Product publish ni, kita tekan view product. Okay, dekat sini kita boleh nampak yang kita punya produk kita dah di display lah dekat kita punya website. Okay, so kat sini adalah tajuk dia. Ini diskaun yang kita dah bagi. Okay. So, kategori dia kita set pada set deco party. Bila kita turun ke bawah, kita boleh nampak description dia lah. Untuk kita tambah produk baru, kita hanya perlu tekan produk, tekan add new. Okay. Jadi kita repeat saja kita punya step tadi. Contoh macam ni, saya letak DIY 2. Okay. Okay, lepas tu kita set product image, add dia punya gallery. Okay, so kita kategorikan dia as set deco party. Okay, contoh ini saya letak regular price dia 120, tapi saya jual sekarang harga 89. Okay, jadi kita boleh tekan publish. Kita boleh tengok produk yang kita baru buat tadi. Okay, kalau anda perasan, kalau dia pada kategori yang sama, anda boleh lihat di bawah akan ada related product berkenaan dengan kategori yang sama. Selepas anda dah upload semua anda punya produk ataupun dah create produk anda punya shop punya page akan nampak seperti ini. Okay, dia akan tunjukkan ke semua senarai produk. Okay, dan dikategoriskan setiap produk yang anda listkan.